Osnivač Socijaldemokratske partije u Bijelom Polju. Bio je učesnik i prvi među jednakim socijaldemokratama kada smo 90. godina nadmoćno pobijedili sve protivnike. Kao narodni poslanik uvijek je zastupao interese građana Bijelog Polja i po tome je prepoznat među građanima. Danas je sa nama da na stazama starog uspjeha ostvarimo istorijski izborni rezultat koji će građanima Bijelog Polja donijeti sigurnu, bogatiju i izvjesnu budućnost. Sigurno sam da znate o kome je riječ. Ervin Spahić! Poštovani prijatelji, evo već je prošlo 18 godina kako nisam bio odbornički kandidat na listi Socijaldemokratske partije. Danas za to postoje dva razloga. Prvi je razlog taj što želim da mojim partijskim drugovima i odborničkim kandidatima dam podršku i naravno mom dugogodišnjem prijatelju i nosiocu liste Socijaldemokratske partije, gospodinu Tevfiku Bojočiću. Drugi razlog je, pravo da vam kažem, merak mi još jednom da pobijedim DPS. Moj školski drug Abbas Kujović prije neki dan nam poruči da Socijaldemokratska partija skreće sa euroatlantskog puta. Moj Abbaze, silne godine mi izgubismo da tebe vratimo na pravi put. Sada izgleda najlakše vam da hvatate krivine. Ne može. Sa Socijaldemokratskom partijom to ne može. Ja znam da ovih dana sitne partijske gnjide obilaze birače i plaše ih da će ostati bez socijale, da će ostati bez penzija, da će ostati bez ovoga, bez onoga, ali vi ne smijete ostati bez duše. Nemojte da prodajete dušu za 50 eura. Ne dozvolite da vas se djeca i potomci stide. Ne dozvolite da vam na mezaru piše umro od straha ili umjesto imena i prezimena 50 eura. Strah je normalan u nekim okolnostima. Ljudi se normalno plaše ratova, prirodnih katastrofa, ali se čovjek ne smije plašiti od svega i svačega. Nekada Meša Selimović je kroz riječi jednog svog junaka rekao: boj se ovna, boj se govna, a kad će živjeti? Godina umjesto ovih naših simpatizera i ove naše djece po terasama ovdje bile su policijske kamere. I mi smo im prkosili na taj način što nismo gledali u naše simpatizere, nego smo gledali u one kamere gore. I zato vas pozivamo da i vi da nas odlučno stanete u Socijaldemokratsku partiju. Ovo je pobjednički tim. Imamo znanje, imamo ideje i pobjedit ćemo. Liberalni savez 90. godina je zaustavljen na Slijepač mostu oružjem, a mi da nas treba da ukrenemo u napad ne oružjem, nego olovkama. Olovkama koje će srcem ispisati ove dvojke.